Anya laki din! Anyat ko na, ni Vilma. Ada sa bali alalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawon na, day tatipod no. Agasam, agsinsin-narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino mat tinakadamagam iti day da. Ay nanana, amumatan dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado tinakakita kadakwada. Anya, ay, sayat at talaga day ja, Vilma. Dila tamapnag kinilakay na. Agindadalos nga agsasao. Ngam isumat ti adasan anasaya at nga aramid na. Ay na. Una yun daya. At dalang aruden lang nila kay na. Ngam agsapol pa ilaang iti sa bali ti awanan baen. Nakapulis ka. Sa di naman iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayan. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man iti moreng. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito'y balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsamakay. Di ka pa makadalos may. Naina, nagado nga imbagamon. Ay, di ta ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panawon. Baon ka pa ilang nga baon. Oh, Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray jabalay. Naimbag dito'y ayan yo. Tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin, agmula kamat nga minti kayo, iti aglawlaw ti balayo. Iti kasta, at damat ti malangab mo a presko nga angin. Anyakit nga agmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, ti ko namkit ne, sadot mula day ta. Day ta lang amin agmarmaritas ti amom. Kat? Anya manan ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, syempre, adda talaga. Amom ka din ni Vilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayat a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ay matilalaki na? Jak amo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin-narak da ka no kalpasan ti trabaho na ija ilay. What? Ay, apo Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tapno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lagit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yan kadagiti ubeng. Ngam itakalaan. Aya? Aya, kulang pailan. Kas kalamangin insulto. Oh. Nagawid ak lang arudan at dapay lang ang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ang nagawid. Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil tanan nakimaritis mo. Abutin pa itirabi oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa ilaang. Apay siya, nagapuwa kaya bangkag. Sana kaya nabanaw. Maala, uston! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabian ka? Wala kay. Napan kami pa'y ngamin kin ni Vilma ijay ayan timay sa ako marini. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga irisel mi man. Kasta aya. Ay katuan ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadidakan na uray. Nangan kayon, sapay gimatangak iti sidaan. Kat, si daan tayo na inton bigat. Wala, iref ko nga rod iti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matang nagkuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalyan matan ni Brenda iti aramid da dya a Vilma. Ha?
Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag day dya a babae. Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babae a babayadan. Naka-make-up, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya! Ay! Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki no kasta. Ay! O na yan day dya a Vilma. Bad influence iti kadwa na babae. Ay na, nagmayat lakit din ti agtibab iti sungo aya. Awanan bain at talaga day jay aluding. Nene. Apayan bakit? Agong unget ka mata si Mangpay. Ay na, day jay aluding ah. Nuan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ang maidarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali da jay a babae. Naglaing nga agarami diti istorya. Ay no, jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya dayta. Ay matibab ko talaga ti subsub day di babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang ngaglakay. Jak maaklon timbaga na, gaputawan mo't dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wen, imayak tamaboring nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagan pa'y laeng, Kat amumet dagiti imbagbagami di tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na. Ay kat nagilti iso ang makaungat. Ha? Tapno ibagakmatken ka, sa anak amabutangken kwa na. Di ure pa agginubal kami, di igit ti kalsada. Oh. Sa anak amabutang kunakmanan. Oo! Ang mga nukon ko nam lang dayta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat lang? Awan tiluding atakrot kunaktumat. Ay nalakay, kita man da ito'y viral video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day tayo? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Naglak! Wen, dagito'y dua, saan da ka nung agasawa, adala ang relasyon da. Ay na, apo ka aryak akitaan. Naglak, kasanupay nga da ito ita, nakababa no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga ang mga no aglakmat. Ay, nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyam ka di jay viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak ti bagbagam bakit? Una, nabuyak da jay. Kaasi damit. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Isu lang nga isu ti lumabas. Anya nga tatikos na day jay, no apay mo't anaglak. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jak matlaan mo. Apaw! Kastaan, di ba nagkatkatawa?
Kasla ka ni busana ng tilubong. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat. Hoy! Apay aya, anyat kat katawaam. Ito'y manay, kita Anya? Para kan ka, nakakatkatawa day ta viral anaglak. Saan ma? Gamti pa kaalakak. Da Brenda ka ni Vilma. Ha? Sapay la ko matamang rik na damutan adwa. Nga med, day tala aglalaki ti araramiden da. Ah. Anya nga tamad no isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti daduma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din day tang ibagbagam. Ang mga numangag da ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman ludeng. Saya tay may ka dito'y tirsinak si kabrad daw. Apay aya nana. Nagagkudya ipukpukaw ni Ludeng itay laang. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbirok iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang ata ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito'y nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga ma ka na yun, nana. Talaga nga ison sa amoy tinto ugali na. Tunggal baga. Siyak pa lang miti pagbalinan na dakas. Ibagam kwa na. Saan anasaya at dyan nga aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma ni Brenda. Ay no idarumda nga ta. Ada nga ta maaramidan na. Anya kamutim bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay nam no bilang laing. Salbagari day. Ne, anya ka din day nga ibagbagam. Adanag ko na kanyak. At ila kan ipukpukaw mo dita karuba. Oh, Asino man ang tinagsanga at idila na nga nagkunakan ka iti dayta? ay di mon saludsudem pay. Ay na, pangasim man ludeng. Baliwan man dita nga ugalin. Di mon orayan nga damang tibab dita subsub maw. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya? Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti dayta kanya? Awan, Brando! Awan! anya. Mabot ang amin dagiti kukumarik kanyak. Ang mga nupampanunutam ani Vilma o ni Brenda. Oho, isodan to pa'y titibabag tagnakam da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, adda pa managnag mo aya. Ala ano, di mo kaya timabagbagaan. Makamu ka para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho intun bigat? Kunang bakit? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tainakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y anagsarsar deng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na da tao nga awan pasensya na. Diyak lamon. Talaga amaranaan na. Payman day dya babae, siyak man timangtad iti pagnakman na. Ha? Ay, ikat ala, no anya ti amom apagnakman na. Arami daw, ngam di mo labsang tanarigatan. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mo ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Apat ti sapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpuk ti aramid da Brenda ka ni Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day tapa nagkatkatawa. Ha? Nay, apa yan? Ay, sasos, naglakmat ta pangamon. Ay, karo ba? Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglak
ti pangana day ta babae. Ay na, Brenda pa nga asim. Tulungan ako ma, itaraytan nilo din iti hospital. Ang mga nusaanan nga agsublipay ti pangana, naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay sus, apay at inong pamatan. Maminsan pay. Ay sus. Day tatirungan ka. Anya ti bagbagam. Di kami pa'y laaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay lakuma. Tagnanayo nanday ta panaglak ti pangam. Chismosa ka. Ay na, kung naglakit din no saanan nga agsubli tinaglak apang. Agyaman ka. Gapu ta nagsubli ti pangam. Gapu iti panangtong pakken ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak day ta pangam. Tatong paan ka iti kasta unay. Saanan, Brenda? Kwa, pakawanan na kumaiti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalakik. No asino man day ta nga ibagbagam alalakik. Ha? Salbag kakit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day tapangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titismosa dito lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Anyalaki Din. Agudo nga, si kapay lang ti makamu dito'y balaykaw, Arnel kaanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, anti Ilvay. Anya kumatima di itibado. Jay kumamot pangrawar abado yaw, ati isuot yaw, antay. Naggayad day ta bidang yaw. Agsarsaring gayad di ta daga. Anya kumano nakabida nga. Awan bibiyang dagiti taptao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, anti Ilvay. Ngamay mayat no di napintas met abado yaw, ati isuot yaw. Kaslamapan kayo agsik kay ti day ta alangayaw. Adula amin day tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw santay. Nagdigusak idi na minsan nga aldaw. Anya laki din nanti Ilvay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idi na minsan nga aldaw kat saan kayo niya agdigos ita? Ay sana bali ah. Tanagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo tilupok ang LV. Nagababaday tabadaw. Makikita day tapusag mo. Day ti uso ita, Auntie LV. Crop top ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag ko manu na po daw day tabuksit mo. Auntie. Tuladam ti susuot ko abadaw. Saan makita ti gurong ko? Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti atid dog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Tila madmadlaw na. Di mulat tayo kaskaso ni Antim nga Elve, Lorena, nakaw. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Konservative nga min Antim Elve. Iso na, bakit na balasang? Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kao. Upat kami nga kakabsat, nga misulang tibaak. Ada ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Ado ati nagdaton ken kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Ado la amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya?
Way ninakaw, kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga may agdaton kan kuana. Dayta ti rason, no apa yan, bakit na balasang. Kastagayam, tatang. Nagbiter, iso pinanawan dagiti lalaki. Nay, anya tararamidin nyo, Auntie Elvay? Umis isbuak, Arnel. Ay, una yun day taalangayo, Antay. Nakatakder kayo nga umis-isbaw? Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't yung asawan, awan ti kuhayaw? Ay, di mon balik sanday ta. Anyat ibagamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, Auntie Elvay. Anya si daan day ta, Arnel. Lauya akar ni ti babaw, Antay. Anan, kita akman. Adtaw, Antay. Na, nagtaba. Ay, jak kaya titaba. Iyawid mo. Anya? Saan mo't unay anataba, Auntie Elvay? Adaw di lasag na. Ay basta, jak kaya ti addataba na asidaan. Dinengdeng matimpadigom kanyak, Lorena. Wan, Auntie. Saluyot, kan sitaw. Sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan, Auntie. Nan, ramanakman. Puwa! Ha? Oh, apa yan, Auntie? Hay, nagapgad. Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kaya tinapgad. Mangtad iti sakay. Ay, napilay na Auntie Elvay kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Yam, di nakit din kayat di lauya akar ni ti babaw. Napili talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimat nga agmaymay sa ni Auntie LV, iji balay na. Mabalin pa imot ang makiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Auntie Elvy. Awan lat amukon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik nana. Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamatam makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagnirsay. Kaskala nakangirsi ababaw. Napintas ka lata, LB. Nita al. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Ha! Jak kaya ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. Sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y lang aging gaita. Anya ko ma? Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan ngagdaton kamanan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbaliw, tiriknakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Iso nga roda nagbakak matayin gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, Satanas! Lubayan mo akaw! Anya? Nakita ko ito nagsarita kayo ni Manong Pireng kabagi silbay. Ti awanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang ti ayat na kanyak. Aw, apay nga umisom ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na kabagays. Total ke dekada mo tan ngagdadaton ka ni Manong Pireng. Ay, jak kaya ti makiasawa ka bagays. Sakit laeng ti ulo day ta. ay, narigat ti matay abirhen kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Jak kayat day ta arabak mo ka bagays. Anya kumano matayak abirhen. Nana LV, ada ka di papanan nyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo iji balay kuna ni uncle ko apiring. Anya?
Asino ti luwalwak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Ngay, imbagamatan tinagatiddog anagan na. Wan, nana. Makaumay kayo kadi, di balay ming aglualo? Ala, mabait lang raw, tagpulusak, kurdapya. Nalpasen na nga, dagiti kakadwa man naglualo, Elvey. Intamot mga nain. Ay, dinakman asit gan si kapiraing. Amom, nagragsakak ang nakakita ken ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asika ti ginagarak dito'y piraing? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agung unget ka, Elvey. Sumardeng kan! Diyak kaya ti maawagan itinapintas. Nagsiksi ka, Elvey. Maminsan pa'y piraing. Ulitem pa'y dagitim bagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, Elvey. Sika ti kapintasan abakait dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng nga. Anay ka, kinugtaran ti... Ay sus, Anay suray. ko. Diyak ingagara kinugtaran dayta. Pakawanin na ka. Ay, iniga, Ma'am Elvey. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat kat katawaam ka ba, guys? Akwa. Jack kaya't abaliksen ka ba, guys? Ay sumardeng ka ngagkat katawa ka ba, guys? Ammo ko no apay ngagkat katawa ka. Jack ingagara day jay anapasamak. Agbagay kayo man, kinimanong piring ka ba, guys? Ay pakpakawan. Sakit la ti ulo dagita alalakay. Anjelaki din ni ka ba, guys? May mayat mo ilang, no anda katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti ada asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat ka ba, guys? Desnogan ka kayat now. Ay. Jack kayat ka ba, guys? Nasakit! Uncle, papanan nyo? Adamot-imot mo asabong. Inakarman ni Elvey. Ha? Arman nyo ni Nana Elvie? Kano nagsungit na di abakat? Kayat ko ni Elvey. Nabayagin na panahon ngagdat-dato na kenkwana, kurdapya. Kasta ka di, Uncle? Wen, kurdapya. Aging gaita. Mangnamnama aklat ta, nga ayatin nakmet ni Elvey. Ala. Lalayngan yung ngarutag daton, Uncle Piring. Wen, kurdapya. Talaga akayat kao nga asawain ni Elvey. Nagpuskol tarupam. Nay, apay ka di, Elvey. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agpaaram. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta, Elvey. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak. Nalawat italon ko, Elvey. Ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay. Nalawat ibalay ko. Jak pagan anaw. At daurnong ko, Elvey. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko, Uray. At lima abakak, Elvey. Uray pay sangapulaw tibakam. At dapay duanwang ko. Uray pay. At daasukin pusak. Pumanaw ka! Di ka kasapulan, piray! Ha? Agungat ka matin, Elvey. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanyak? I love you, Elvey. Ha? Piray? Kaya ka nga asawaan, Elvey. Ay, di nakagat, piray. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsin ka! Ha? Ay, siga ka di dayta, Ante Elvie? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, Lorena ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang dayta pusag yun. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Auntie. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na kaanakan. Sa dino nga iti papanan nyo ita.
ay mapanak ijay balay da piring. Indak agpaasawa. Kaya, Sino ti... ha? Elve? Wen piring, siyak nga raod. Ay, nagpintas ka mo ten, Elve? Ate mo pa yan ti balasang. Nagadupay lang sa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa ka. Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wan, Elve. Anya pala ter aramidum ay. Maragsagan ak, Elve. Kamawdanan na. Agasawa tamit langan. Adan nagbanagan, tinararamit ko ken ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y lang. Itay pa'y nga gururayat. Wan, Elve. I love you, Elve. I love you too, Piring. Ay! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Nabakutan, abalasa! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Kamusta, anak ka? Baknang ka di may nagdaton kan ka? saan, tatang? Jobless. Awan trabaho na. Ay, sana mabalain. Di baknang lalaki ti Pilyam, tapno bumaknang kamay. Awan, tatang. Awan sir-serbi ti kinapintas mo no agtin nagkalangit ti marigrigat akas kadata. Wan, tatang. Di kay madanagan. Taado pa'y ti umay agdaton kanyak. Basta, lalay ngam ti agpili. Gini, anak ka. Naskay na makatumpong kay ti baknang apakiasawaam. Saan ka di pa'y anak kapili ni Jenny kadagiti lalaking agdatdaton kan kwa na kabagays? Pasig mo ti mamirmiraot dagiti agdatdaton kan kwa na. Di ko mabaknang tapno bumaknang kamin tumay. Ay agraraman. Amom nga raw, nubak nang wano saan di agdatdaton kin ni Jenny. Maamwanday ta, baba ni ti panagkawkawas kabagays. Nagkapoy ka na mangilasin iti baknang kansan. Mabit man lang. Nakapilis ka mait, sa dino ti papanam. Napintasak ka di iti suot ka, kabagays. Nagalas. Anya tinagalas kabagays. Kas kala ulag nag-lipstick. Anya? Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mait. Anyat maipay ko kan ka. Siyak gayam ni Brenda. Ay, stay. Brando, tata. Kaya't ko ti agdaton kini Jenny nga anak yun. Ha? Agdaton ka kini Jenny, kunam? Uy, tata. Kurso na dak ni Jenny. Kasanwa na mamom ni Jenny nga anak ko, Brandaw? Namamok iti Facebook, tata. Una, hanggang saan ka matalalaki? Brando, tumboy ka, mate. Uray no may sa katumboy. Tanapod no ti panagayat ko kini Jenny nga anak yun. Nukas pangarigan takayat nak. Jak to pulos paldangan. Ayatek, itiag na na yun. Adakot time. Ha? Awan, tata. Ay. Gawid ka nga ruden, wawang kutsim. Saan ka kayat, para iti anak ka? Di manaw mo't adagos ni Brando, tatang. Pinapanaw ka, untawan mo't kutsina. Anya? Napanglaw mo't lang, dadya, tumboy. Isuasan na maikarikan ka. Tatang. Langlanga na pa'y langit, awan kukwartanan. Sa may isa, diyak kaya ti tumboy ngagdaton kan ka. Diyak pala nakasarita na imbag ni Brando, tatang. Uray pa'y, diyak kaya ti tumboy aparakin ka. Diyay makiipaay iti anak, ti kayat ka, Tatang. Anya ko matipakan kan ka, diyay tumboy.
Sa maysa, saan ngaglanglangabak nang? Jak tupay kayat ti panagruprupa na. Kasla gruprupa nga lutiit a naipit itiri daw. Ay, di kaunay agpilpili para kin ni Jenny nga anak mo, kabagays. Daybak nang nga raw ti kayat ko kabagays. Anya lakit din, kabagays. Narigat tinapili launay. Taamangan no makapili iti kuggangay ni Jenny. Isong agpilay tapno saan a makapili ti kuggangay. Di mo man ipadpada ti bagi makuggangay. Ay so, sa anak akuggangay, kabagays. Bagbagay kun tupay ti make-up ko. May sa kamot kabagays. Adda ka lang dito'y parangan ngam nakamake up ka pa'y. Imbag ko man o bagbagay mo kat saan may. Anya? Kas kala na make up na bangkay. Kat adda na pili mo, kadagiti agdat-daton ken ka, Jenay, kaanakan. Awan pa'y ikit. Saan akayat ni tatang dagiti napanglaw nga agdat-daton kanya? Apay anitatang mo ti agdesisyon para ken ka, kaanakan. Sika ti rumbeng nga agpilay. No asino ti kayat mo, kadagiti agdat-daton ken ka. Ikit. Di mo ikaskaso ni tatang mo, kaanakan. Sika ti agpili iti pakiin nayatam. Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo mait, baraw. Kuyaw. Siyak ni Frank, tata. Kaya't ko tagdaton ka ni Jenny nga anak yaw. Kasanuan am amom ni Jenny nga anak ka? Naamamok iti may sapar kay tata. Imbaga na ta address na kanya, iso ngay mayak. Anyat nagan mo itayan? Imbagak itayin tinagan ko, tata. Ulitik-latan nga ibaga. Siyak ni Frank. Tagano ka, Frank? Taga kabangi-bangak lang nga ili, tata. Ada nalawa dagam? Ay, awan, tata. Ay, pumanaw kan, Frank. Sana si katikayat ko para iti anak ka. Anya? Apay apin napanaw yu adagos ni Frank, tatang. Jak kayat dadya lalaki. Awan dagana, ken marigrigat. Tatang, Ken sa nagwapo? Kas lakal ding atame. ala ni tatang, ada ayamot saan atammi akaldeng. Tammi mo tamin akaldeng. Basta, jak kayat dadya Frank aparaken ka. Asino nga ruti kaya tiyo para kanya? Jay baknang ken addaan itinalawa adaga. Di kutse, kas day tikayat ko. Tatang, No daw may agdaton ken ka, pilyam tay lalaki akayat ko aparaken ka, ha? Jak to kayat nga agrigat ka. Iso apilyam tay adu ti kwartana. Kumusta, Jenny? Sumbatam ka din ti datdaton ko ngayat. kwa, Sumbatan na ko, Jenny. Ay, ayatin ka unay-unay. Adda natin nag-akasirula iti kusina yo, Jenny. di mo latan ikaskaso, Brando. Nagkalong man nga tan, di pusa may. Kasta ka di. Ulitat nga ibaga, Jenny. Ay, ayatin ka unay-unay. Sika lang ti... Ay sus. Amangan no inibusan di pusa ti sidagan nyo, Jenny. Ha? Sa! Sa! Pusa! Pumanaw ka! Nagalas ka, pusa! Ay agawid akong Jenny. Apay ngay, Brando. Kasangsangpet mo laang Saksamit di pusang abugin ni tatang mo. Rabrabi lang arunin, nanda ka pala dito si ka, pusa. Kas kalal, alya, pusa. Agawid ka talagang, Jenny. Paniwak to lang ti umay dito'y balayo. Ala, pumanaw ka, si ka, pusa. Di ka nagsubsublay. Mala. Agan-anad ka nga raw, iti panagawid mo, Brando. Sabong para kan ka, Jenny. Agyaman na, Frank. Saan pa yan at iti anak ka, o tapno sagutam iti sabong? Truck. Frank, tinagan ko, tata. Saan kat atrak? Ay, uwan gayam. Frank, tinagan mo. Uwan, tata. Nalipatan nyo man ang tinagan ka? Jinay, agudong ka, kat papanawo mo, dahito yung lalaki. Tatang. Agtignay ka na. Si kamot ang lalaki. Pangal daw nga umay kagdaton. Tata? Wino, panggap mo ti umay makipangan dito'y balay. Iso pangal daw kang imay, Tata. Go away. Awan ti, pasidami kan ka. Ay na, kunamlan asino ka amang papanaw ka dagiti agdatdaton kini Jenny kabagays. Ay, di mon pakibiyangan ti aramida ka bagays. Jak kayat dagiti agdatdaton kini Jenny.
Nagpapangit da. Kansanda abak nang. Naglaing ka nga aguyaw ka ba, guys? Apay, gwapo kaya. Ay nadya kun balik sa hindi kayat ko nga ibaga. Tapno saan ka amasair ka ba, guys? Di ka kumaaguy-uyaw, tadakos dayta. Pudno madamin nga ibagbagak. Anya lakit din ni ka ba, guys? Ikalintagan na latta ti bagina. Dakis ti aguy-uyaw kunak, ngam ipilit mo latta. Inton kon, ginuradakan dagiti agdat-dataon kini Jenay. Gumora dalata. Anya kumangit ibibiyang ko. No kumatabak nang da. Awang parikot kanyak. Awan pa'y nasayat kada kiti agdat-daton kini Jenny nga anak ko kabagays. Apay anak ko nam dayta ka ba, guys? Nagmumursing da. Kaslawan makmakanda. Marigrigat da pa yung marabutit. Anya lakit din ni ka ba, guys? Kunamlan nagbaknang ka no agsasaw ka. Agpay sumat ibagbagak ah. Awan serbi ti kinapintas ni Jenny no sana baknang ti pakiasawaan na. Ay na ka ba, guys? Di mun arapa-apon dayta. No lakit di ta napudnaw. Kun addaan na talgad at trabaho jay lalakay. Mayatan. Tuka! Anya tukak. Uray mabaakan ti anak ko basta saan adag iti marigrigat ti pakiasawaan na. Anya? Siyak ti agpili para kan kuana. Tapno saan tong agrigat. Sino dayta sa nga ilim anak ka? Ni Jerry, tatang. Iso ka di ti aking kotse dayta nakaparada di ta parangan. Wun, tatang. Agdat-daton ka di kan ka? Wun, tatang. Agdat-daton kanyak ni Jerry. Ay sugbata madagusan. Langan na ti baknang. Kita ti sapatos niya. Branded. Ha? Uray ti kalugong na. Branded. Tatang. Uray ti pantalon na. Branded. Ha? Kasano ti pa nakaamoy a branded dagiti suot na? Amok ti mangkita iti branded kan saan anak ka. Sugbata madagusan. Tanay, sayang day ta lalaki. Ngam tatang. Diyak kayat day ta lalaki. Ay dang nga, ada kutsina kan napintas ti sapatos na. Ison ti pakiasawaam. Tatang. Ay gurain ka no di mo patsyon ti kayat ka. Makiasawa ka, tanay, bumakit ka matay. Siyak man kit di ti makisarita kan kuana. Ay, kayat na kati anak ko, Jerry. Sungbatan na, ti dat-daton mo ngayat. Tatang. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpaiso ka detimbaga ni tatang mo, Jenny? Ha? Kwa. Uwin ka no. Ay, ayatin na kamot ti anak ko. Tatang. Manipod ita, agayan ayat kayon kini Jenny nga anak ko. Ay na, maragsa ka na nga rod no kasta, tata. Ay, baraw. Kukuha kung dita na pintas sa sapatos mo, wan. Ha? Ibati mo, tagsaka-saka kalangin nga gawid. Sa nabali, tabak ng kamay. Anya? Guraon nakmat ni tatang. No agpili ak pa iti pakiasawa ak ante. Iso asinong batak latan ni Jerry. Kat kayat mo kadimutan na dya lalakay. Un latan ante. Makiasawa akon ka ni Jerry. Nadalatakan ka dayta balasang ka. Sa bagay, nahustuan ka mutan iti tawan. Agin inayat kayo lakit na kini Jeray. Masursuro ni ayat ako nada, ante. Karuba, baknang ti pakiasawaan ti anak ko. Ada kutsina. Magkita yun day ta balay may. Agbalinto aman sunday ta. Palawlawak to iti alad ti mansyon. Tapno saan kayo basta makasidag. Ay, pasikat mo talalakayan. O paiso, pasikat mo talaklakayan. Sanak ngagpaspasikat kakalugaran. Umay ita dagiti dadakkel ken kakabagyan ni Jerry ket tinungan may ti kalaysada. Sigurado mapunno iti lugan ti parangan may. Ay, kastaya, tata. Wayne, dagitin to agkakangina aluglugan ti agparada no madamdama dito'y parangan. Tabak nang ti pakaykamangan ni Jenny nga anak ko. Maawis kayon to amin nitong kalaysada. Kasigurado ngayong grande. Abay ngay, nagadumat din ako liglig ti nagparada di taparangan, Jenny. Ha? Huwag paiso, tatang. Pahasik ako liglig ti simmangpot. Sino ngay dagita? Naimbang nga oras yo, tata. Jenny, kakuyog kong tata ang kananang ko. Kastamatan ka dagiti kakabagyak.
Apay nga, kuligligmat ng tinagluganan nyo, Jerry. Ayan nga, di kutsem. Ay, ako saan ko ako day jay, tata? Kuko ti amok, binulod ko lang. Anya, ay, sana mabalay. Umay ko asawaan na ni Jenny, tata. Saan? Pumanaw kayo. Impagaro puno baknang ka. Anya? Awan mo't dakos na, numakiasawa ka ni Jerry? Anya, angam ka babaeng. Imbagbaga ka dagiti kakalugaran, abak nang di pakiasawaam. Basulyo, tatang. Imbabay niyo mutla ang tibagbagiyong. Anya? Ay, di kayo madanagan, tata. Uray no may saakla ang driver. Kabailak met abyagan ni Jenny. Ay, kababain na ito ngay naramid ka. Kababain! Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Napilay ni Tatak! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Ay, nagadaw ti linabaak. Awan pa'y tumulong mo't kanyak. Siyak lang aruden tinaglaba. Siyak pa'y timang susuon iti batya naglaon iti nagado alina. Wow! Ay, pangkisapataw! Ay, matinagan ti batya! Ay, natinagngag paiso ti batya, Belen. Ay, basol mau! Ay! Anay ko, napusinsan tingipan ko. Talaga apos siyak amin dagiting ipon mau! Ay! Nahayan na'y kumanan, Belen. Ustawn, nagdaran ti bibig ko. Narugrugitan dagiti linabaak. Ala, pidutom amin dagiti lupaut kat ingka ulitan agaw-gawan nanday. Wan, bakal. Ay, anay ko. Nagsakit ti dinanog ni nanang yaw, anak ko. Ay kay basol yung ilang atatang. Apay nga minakigtutan nyo ni nanang ka, amuyo lang arudan ang nalaka makikigtaut. Nabangking santi pangak. Jaksamot tin maingal-ngal dagiti ngipon ko. Nila ka ni tatangin. No kigtutan nyo pa maminsan ni nanang. Amang ano saan la adanog ti maramanan nyaw. Aha. Amang ano kugtaran na kay pay. Yadadan ang nasakit ti kugtar. Ngam ti danaw. Malutluton ti pinakbag. Ramanak man tikday no naimasay. Ay, mayatin. Nagnanam. Kalubakon ti kasiro. Mga tayo, bakit? Ay! Naibalangan ti lutluto ang Belen. Ay, basol mo! Nahayaan na'y ko. Apay nga agsipat ka nga'y Belen. Awanan ka itibain nandeng. Sayang tilinutok asidaan. Kinigtot na ngamain. Ay, jak inggagara, bakit? Sorry. Sorry tarupam. Ala, ako pam amin dagita naragrag ang masida. Tasidaam amain. Dilpatam day tasabaw anay belang. Ay, nalabas ka mo't bakit? Sa anak nga asaw, tapno dilpatak na ita sabaw na ibalang. Sordo kamat ngamin, tatang. Anya nga ita. Naibalang gisi daw nyo kumaka ni nanang. Basol mo't lang ni nanang yu ah. Apay kumaabasol ni nanang. Katda kayo matinangkigtot kan kwa na. Naglaka makikigtaut. Dinamag ko lang no nakaluton, nakigtot adagusain. Amoy lang arudan asisilukan ni nanang. Naglaka makigkigtot. Mala, mangtad kakit din iti sidain tanay, mabisina kaun. Mabiit lang nga tatang. Inak mangala iti sidaan nyo, iti kusina may. Apay ka bages. Na kami suot kamat nga imay dito'y balay. Ay, sayang. Sayang at talaga. Anya ti sayang ka bages. Sayang jay sidaan may. Tana ibelang laang. Anya. Kinigtot nak ngamin ni Nandeng. Iso aday jay. Nasagid ko jay kasirula naglaon iti pinakbang. Anya lakid din aya. Sutil tumat anamin pinsan ni bayaw Nandeng. Saan laang amaminsan kabages? Masansan. Anya. Kagurgorak pa'y matngar ti kasjay nga ugali na.
Wanaw agkabawan ni bayaw nandeng kabagays. Saan pa'y ngagkabaw? Napigsapay ti memorya na. Ugali na at talaga ti mang surdo kanya. Ay ikanak man kit di iti sidaag kanay. Mabisinak una yan kabagays. Ay agyamanak ka nakapanganak matlaangan. Imbaglakit dahin tadapay sidaun da kabagis ko. Ay kartingak man pa'y timagna. Tapno darasak a makaawid. Manglintag ako dito'y irigasyon. Asidag dito'y apag... Bakit? Ay, matinaga ko nito irigasyon na... Ha! Ay, nagdive ka matandita na no, bakit? Ayawanan kay tibaay nanday. Ay, arayatan na! Jak amo ti aglangoy. Ay, uwan, bakit? Eh, kumpat ka iti imak. Kartingam! Apa yan, Nana? Malamlaming kay patay. Ay, yawanan bain. Asino ti nyaw? Ni tatang yu pepe anak kau. Kinigtot nak. Iso na ipisukak iji irigasyon. Anya? Ay surdo tiawanan bain na laklakayan. Kanayon nakakigtutan. Anya laki din ni tatang. Kayat na kaya sursurdoin. Saan langan nagparparang kanyak ni tatang yaw. Patalaga ang makaraman kanyak. Di kay payagaw awit tatang. Apay, anak kao. Gubat lakit di ti mapasamak no gawid kayaw. Sino kumati ag gubat? Delikado kayo kanina ng tatang. Ha? Surdo kay ngamin. Agasan. Tana ipisok iji irigasyon ni nanang. Gapo iti panangkigtot yaw. Ay, rabak ko lang dayjay, Pepe, anak kao. Jakmat namnama na tumpuak ija irigasyon. Nagpanatingan, gapo iti day tanga inaramid yaw. Prank lang, jay naramid ko. Anya aprang? Day tayo ngay mabuy-buyak ija YouTube. Padpadasak lang, mat ngay prank ni nanang mo. Dayjay manan ni Belen. Iprank ko manan. Nalaka lang amin na makikigto ti asawak. At daigam ko ngay ayam nga ulag. Ipurwak ko kankwana. Kitag man ti reaksyon na. Aginayad akamag na. Inayad. Aday ta. Asidig akon kankwana. Ipurwak kon dito ay ayam nga ulag. Ay, ulag! Ay, ulag! Nagdakil na ulag! Ay, mataya ka hon! Saan ka pa'y amatay, Belen? Ay ayam lang day nga ulag. Awanan ko itibain! Anay ko, nagsakit ti danog mo, Belen. Inakalaan jay bunang! Kapten kalangan! Ay, taray nandeng! Taray! Ay, buwisit day dya alalakay! Apayan kabagays, anyat mapaspasamak ka. Adamot imot mo abunang. Sapsapunak ni nandeng kabagays! Kayat ko apat! Anya? Ay, saan kabagays? Di mo aramidan dayta. Surdo tiyawanan bain alaklakayan! Anya gamin tinapasamak aya kabagays. Pinurwakan nak ita ay ayam nga ulag kabagays. Ay na nagbutungak tayong pagarup ko apud-pud no nga ulag. Anya lakid din aya ni bayaw. Surdo at talaga. Amo na lang arudan ama nagbut-butungak. But nganak pailaan. Apay ngaglamlamang ka dito'y balay, tatang. Ay, nanang mo, suneng. Anya man ang tinarami jo aya, tatang. Rinabak ko lang, mat. Ngamtag, akmatan. Ay, anya lakid din aya, tatang. Sardengan nyo ngamin arabrabakan ni nanang. Amo yung lang arudan ama nagkigkigtot. Ay, basta, di mo ibagbaga nga dak dito'y balayo, Ay, agawid kayo kit din, tatang. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Ay, diya kaya ti agawid. Kabutbutang ni nanang yaw. Amo yung matgayam nga agbuteng. Ngam apay nga rod arabrabakin nyo ni nanang. Nagtadam jay bunang nga igam na. Sigurado nga agbalinak nga al-alyano matag***ak. Itay nakapayasap sa pulan ni Bagat Mau, pare nandaing. Diya pala kaya ti agawid ija balay, pare Tomas. Nay, apay ngay.
pagbalinan nakmat a corn beef ni Belen. Anya, ay sos, delikado nga rod no kasta, pare nandeng. Ay talaga delikado, pare Tomas. Iswa dito yak pala paraangam, wag. Ay, wen, pare nandeng. Si Kalata ti makamaw. No agdamag ni Belen, no sa dino ti ayan kao. Ibaga, madinak nakit kita. Wen, pare nandeng. Nagkalma ka din ni nanang mo, Pepe, anak kao. Uwin tatang, nalamiisan ti ulo na. Saanin nga pungpung taut. Saanin? Awanin di buneng na. Awanin tatang. Ayos nga raod. Iso nga gawit kayo. Di na kan kaguran ni nanang. Hanggang sigurado ka, saanin ang napudot ti ulo na. Saan ko na lang aruday? Nakalutom sapay na iti pangaldawan niyaw. Kasano nga mom, anak kao. Naggapuak iji balay, tatang. Ala, agawid ak nga rudan. Saan mo't gaya man na napudot ti ulo na. Awanin ti parikaw. Yaho! Simang putakon, Belen, bakit? Nasaya at tasimangput kan. Anay ka, nagsakit ti danog mo, bakit? Daytoy pa'y. Husto na, nagsakit. Anay, nabataksan ti matak. Ay, anay ka. Ba't takak pa'y timatam? Sana ko na makakita. Ay, kunak manusan kan ngagong ungay. Nagkunakan ka asana kon ngagong ungat? Ni Pepe nga anak mo. Naggapo ka nun dito'y balay. Katandapay ka nun indasar mo apangaldawan. Saan ang naggapo dito'y ni Pepe? Yak pa'y nakikita na yung anak mo. Anya? Ay. Nagdadakkel ti black ay mo, tatang. Ay, sinalbag ka, Pepe. Kunam kanya kasaanin nga gungungot ni nanang mo. Kita man tinaramid na kanyak. Dani na isi na ti ulok. Ako No saan anak alisay, amangan no na po si amin na nangipan ko. Mawan ti dakas nga intensyon ko, tatang. Kayot ko lang nga, agurnos kayon ka ni nanang. Kita man tinaramid na kanyak. Dani jakon maimulagat dagiti matak. Kasano nga ay pare nandeng. Di kan makaawid di balayaw. Saan pari Tomas? Kasano ka nga rudain? Jakam mo. Sapay mabisina ko. Pasinsya kan, tasaan ka amapakan diti balay kaw. Apay ngay pari Tomas. Sa anak ngamin namang mangahan pare nandeng. Anya? Di ba ikat matay ka, no di ka mangmangan? Basta, awan tipakan ko ka. Inayan laang nandeng. Di kagparnuay iti unay. Tapno makastrek ka ni di kusina. Ay, sapay nasip nga. Nalabit ang nakaturugan ni Belen. Di naman daw ti aramidag. Ay, nakagkalong iti kusina. Ay, jaske. Nasagid ko ti tugaw. Nagunikit day. Adda ka ditaw dita. Ay, nakaringan ni Belen. Ang mga numay ditaw. Adda ka ditaw dita kunak. Meow! 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 Ayos. Ipagarot na lakit di apo sa dyan nagmeow. Nagulima ka ni Belen. Ituloy ko ti mapan ni dyan kusina. Ay salbag. Awan mo't naluto amakan dito'y kusina. Awan karga dagiti kasirula. Sapay mabisina kaon. Agtatakaw. Anay kaw, sakda ito'y Belen. Ay, anay kaw. Nandaing? Uwan Belen, ay sakda ito'y. Di na kumapangoran, iti palanggana. Adda basol mo kanya. Iso ada ito'y pa'y tiplanggana. Anay kaw, huston Belen. Napakawanan na kaw. Apay ngayon ruar mo dagiti badok, Belen. Pumanaw kan! Di kan kasapulan, nandaing. Ay, pakawanan na ka din, Rabrabakan ka lang, mat iday. Prank lang day. Kasta gaya ma, ti amom nga takat saan ang makapasair tar aramidam kanyak,
Pakawanan na kon bilain. Ang balbaliw akon. Di na kon papanawon dito'y balay. Magdusa ka, Nandeng. Noan niya tinaramid mo kanya. Isumat ti aramidakan ka, tapno agnakam ka. Ha? Ay, pakawanan na ka din, bakit? Sani na maulit, day. Talagang agsingsing puta ko. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag, nga intay pinauluan. Brak! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Day, si kamot gayam ti masabat ka sunyang. Papanam ngay, at damot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga ijay bangkag. Innakman ka na lang, di nagbabaetan ti mulak. Matutudo nga minen kat. Narigat mo't no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatang. Kasta ka day. Ay nasunyang aya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninanamot. Ay na, makiasawa ka nga minen. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo. Ay nanana, no dagita laabambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya, nana. Iso apang nga asiyo, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tilapayag ko. Maawatan nyo. Talagan sakit day nga awanon ti panggap ni Sunyang amaki asawa. Hapay anak ko nabday ta? Wala, nga main, makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Wan nga raw. Kasi mo, no awan ti panggap na makiasawa. Awan ti katinulong na itibiyag. Adu mo, dagiti lalaki nga agdatdaton kan kwa na. Ngamjak man amaw iti dayason niyang. May sa nilito nga anak ni Bakit Dolor iti abagatan. Jak man amaw iti daya babae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayam, tanumara na, kasaritak man dayason niya. Uray siya, madanagan mo, no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tapno sarong karang kasunyang. Pangasim ka timid Sangun na kumamait. Ay na, lito aya. Imbaga kun idikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak amaki asawa. Ngamin, saan akaraman ti panaki asawa kadagiti planok iti biyag. Maawatam. Kung kunam ladahita sunyang. Ngam naklunan na. Naragragsak ti biyag mau. Ngamin, addaak akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak amaala iti kastang ibagbagang. Anya? Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay la kuma, tasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. Urayan niya ti ibagbagam sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito ije balay mo. Wan nga rod insan. Agsublilat namet, uray kanayon ko pagsasawan. Kaya't nasa una, napudno ti panagaya na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no aklonam ni Lito. Panagko na, awan mo ito gali na dahi saan anasayat. Sana ya, nasingpo ni Lito. Awan makunak king kwa na. Si kakit di mo't insan. Tila ibagbagam.
Imbagak mat idikan kan, ngawan panggap ko ang makiasawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyak Oh. may sa. Kunamlaan mo dayta. Ay, insan. Kasapulam mo, ti makadwa iti tong palbiag. Ay nainsan, adday ta ka man ako nakon. Malain nakon, agawid akon. Day tamanin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Apay anarabyan ka. Ha? Ne, si kamot gaya manang sunyang. Kwa, nagapuak ije ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno mo, manang sunyang. Ay na, nagragsak ti adda kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng numaranaan ti lalaki at tarantado. Artak, jay lalaki nga awan sirbina dito'y lubong, ngam panagkunak. Saan mo't siguro at tarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na, manang, no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti adda kaayan-ayat na. Ti adda inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag ka kid nga ubing. Saan man aday tati bagbagam. Alakid din, agawid kanta ni, rabiin. Kawan na talaga na, anak. Ura niya ti bagbagak, iti kasing singgaw, di na madenggay. Ah, Marurod pa'y kanya, kung kasi nga ibagang aklunan na nilinaw. ayun na yan ti kasinsin mo. Talagan sa mo't nga awanan ti panggap na ang makiasawa. Wengarod na, anak. Agbakbakit sa nabalasan. Kuna na day ta at napigsapay. Ngam no bumakit taw. Ay, maamiris na ang nakiasawa na kuman. Bagaan nyo man, nana. Barang da kayo tidanggan na. Alawon. Yak mauma amang bagbaga iti dayjay akasinsin ma. Oray nakaungungag no kasta ti bagbaga. Day, anyang ide tabi nagkat mo anak kalabason niyang. Ah, ay kwa na. Nateng daytoy. Mapan ko man ilako ijay sentro. Kasta aya. Nadagsan aday ta. Husto ko mga may no adan asawam. Tapno adam ang bagkat itinateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay napudno ti bagbagaken ka balasang ko. Kunak to mga main. Amang ano pagbabawyam taw iti udin na. No saan ka makiasawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso pa nga asem sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapod na. Anya? Ay na, agyaman ak unay may ka insan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. No sana da kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga aldaw. Iso siguro tinagsakit ta. Iso nga rod ang makiasawa ka ninsan. Iti kasta. No kastoy nga daan an nayag. Ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time. Adda kami akasinsimaw. Kasapulang mo lata at asawa. Ha? Huwag nga minsan. Nakuna nilito kanya. Umay nakakano sa rungkaran intun malang. Anya? Pangaasay, tas ang mum kumay tinasaya at insan. Di mo kumamuungungtan ajay tao. Aklunong kiday. Total nabayag mo tingag dadatong hingka. Anya? Uninsan, puno ti bagbagag. Pangaasay, makiasawa kan. Oh.
Sayata na sabat ka, Rijay. Kumusta ni Sunyang? Adda ije balay na paray. Kinapudno na kagagapok lay jay. Intuludak iti agas king kanan na. Awang ngamin ti sabali at tumulong king kuana. Musan ada kamay. Kasta ka day? Ay na, kasi mo ni Sunyang anya. Kasana no awan kayo kakasinsin na. Day tangaraw kay. Iso nga ramidam ti amin. Tapno maklon na kamulang ning sangkaw. Itikas na. Adda ka tinulong na iti amin na bana. Nakawi-uyong mga min ni kasinsin mo. Sana balay? Sa anak ama uma, haging gaajak mapagwen ni Sunyang. Ay nasaya ano kasta. Paray. Ay ayaten ka unay-unay Sunyang. Isuwa sa anak ama uma nga agsubli-subli dito parakan ka. Ha? Pangasimbutin Aklunan na kaon. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik, saan kan to nga agbabawi kanya mo bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatahan kan ipatag ka. Aramidag amin. Maparagsak ka laang. Ha? Anya ti kahit asawan na ita panagisam mo. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit para kan ka. Ang amala, aklunan kan lito. Kahit mo asawan, agayan ayatan. Wen, agayan ayatang. Day, kasla naragsak ka magbag na. Kurang lag tumbling kay ti ragsak maulitaw. Ay, tata, naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na kun ni Sunyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka day? Wen, tata, pudno ti bagbagak. The long wait is over. Uray kas taon na iti panang pagpabain na idi kanyak. Inaklon nakmait. Ay da, kad nasaya at ano kasta, baraw. Maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga rudain. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa iti limang anak. Anya, Yahaw! Final ay! Makiasawa ka mo tininsan. Ay na! Nilito mo lagayam. Tiyaklaw Di mo pa lang insapsapa mo. Inay! Ang mga nadaduang anak yung kumaitan. Sigakit di mo tinsan. Tila sasawom. Ay na, puno ti magbagakinsan. O, ang di balay, tagayan at kayo umutay. Kaya damag ko, plan-planuan nilito, ti panagkalay sayaw. Wen insan, pudno dayta. Ay, Agkalaysa kamin iti kabiitan na panawan. kaya nasayatan, no kasta insan. Naragsakak para kada kayaw. Congratulations kada kayaw, Sunyang kanlitaw. Agyaman kami unay, nana. Sapay lakuma, tanaragsak, tibuklan nyo a pamilya. Agtalinaad ko matinapudno nga ayat, itinagbaetan nyo. Agyaman ak unay iti pamagbagayo, nana. Wen, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin da ito, nga ibagbagaak. Tapno agtalinaad kayo nga in love iti tunggal maysa. Nga uray manu atawon ti aglabas. agyaman kami I love you, bakit kau? Ay kwa. Wen, I love you too much. Sunyang? Kalkalpas lati kalay sata?
Apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita. Kwa, amumatan a 45 kon. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay, Ala, umay ka gidin. Umay ka. nene. Apay ngay, inagdap mo matan ti silaw. Wen, umay ka. Di ka buteng nga awan silaw. Di ka madanagan. No siyak ti kadwam. Ay, kastoy gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin akaarubak. Paiman talo katakday ti tawa. Ipukaw ko ti sakit tinakam ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin akaaruba! Apay asaan nyo nga imbagbaga kanyak? Anaraman gayam ti adda asawa na! No imbagayo kumaidi kanyak akas jay karaman ti adda asawa na! Insapsapak kuma! Basol yun ay taoy! Salbag kayo amin! Ay, baka paulak mat day jason yan. Nangagyo ka day, timpukpukaw na idirabay. Ay, wen nga raw. Narangrangak pa'y kidain. Kasano magamain. Nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ano ngay baga kidikan ko na makiasawa. Ngam dinak mat dengdenggan. Napalabas pa iti manu atawan. Sana inaklon ni Lita. Tanya ngay. Kaya na siguro asawa. Incomplete yung bagam idikan kwa na. Yung bagam kumaakas na, oy. Makiasawa ka, tanaragsak, tadasawa na. Kang runaan na, nananam, tadalakay na, kunam kuma. Bakbakatan batan ni Sonyang. Tapno ibagak pa'y ti kasta. Kati sumatimpok-pokaw na itirabay. Ha? Salbag na siya babae. Ibagbagak kami ni Day, makiasawa. Adong artina, ayaga ita. Naladaw lang nga road, tiraman na. Ibagam to na itakan kwa na. Tapno saan na nga ulitan, tagpuka-pukaw. Ay, makapaulat. Ay na, nasayatan na ranang ka, insan. Nya mo yung pukpuk ko mo may dirabi, may nalabais. Pudno madayay. Ay, no imbagayo ko maidipay laang, akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko, ay salbag kayo mat. Ha? Apay nga kasta magtaninsan. Namin ano mga imbagami day taking ka. Ang makiasawa ka. Sikat saan nga king kayat. Jak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa ak. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas jay karagsak? Ay namay. Sana bali ang insan. Na nakiasawa ka mutay. Uray na ladaw tiraman. Nagsakit at talaga tinakam ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga idi? O, anya nga ita. Dala daw tiraman ko. Ay, salbag kayo amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.